Malola malia hau eiki mulelea tonga hono kotoa. Whiwhia ke talitali leiki motol ki homo unia ngongo, mai leiti o kai Afrika Television tonga ki he hawani. Makaike ki ngai ulu ngongo. I kai leko te wa imkresini a tonga ni ai ka kai tonga ak nau ova I Amerika, pe koe ni ihi ok whapure anga mai ki nau tol ki tonga ni. Lahi ngahi lau lea me he kakai o Pasifiki he miti a whasosiale, koe tai whia maalie ki he ola, o e whiaohi Filimisi o Pasifiki. Pea kei whakakato mo whalele I ngahi poate e whae ngahi bisnisi ai pule anga. E te ia ipe me ngahi talanoa ki he anayang e whakataha mo e wakai ke whamimitaha me he mala e o sipoti ka uma awha ki whamatala e aka koe wakai lewa eni ke whai ki koa sonorita tui vai. Ua whakahai wa imkure sinia tonga o I kai ke nā Moimoi I pele kōti ai ka kai tonga o kunau awa pe nofota e whakalao I Amerika. Pe heke ni ihi o kupuke he kauma umawhai o Amerika o whakafoki whapure anga mai ki tonga ni. Koe ni ihi e ni o kunau malu pe whamalu I ngahi ngau e whakalao Amerika I ngahi whangatangata fo'o pe tutu on whapalestine fo'o a Donald Trump. Koe ni ihi e ni o kunau whamalu ngahi ngau e whakalao Amerika I ngahi whangatangata fo'o pe tutu on whapalestine fo'o a Donald Trump. I he whatahama ke he kau whaiungongo I he wike kua o si, na iai tokanga pe o iai nei ai whengau I aki a tongani, mui waa imikuleisini a Amerika, ke mau ai tokolahi ka kai tonga o kunau nofo owa I Amerika, pe heke ni ihi kua puke whapure anga ki nau tolu. Koe tokanga, ka huiko iai tokanga lahi ka kai I he hili hono ta au whengahi monuma o visa a tongani e he Palestino Amerika, pe heke tutu uni fo'o ki he paanga malu I pe visa bond. I he whamatala tale kita wa imkreisini a tonga tele sia kai tapu nāne pehi, o I kai ke mau e tongani e whika tokolahi ka kai tonga I Amerika o spuke e he pule anga Amerika. I kai ngatai o kai ke mau he wa imkreisini a tongani, ha whamatala wa ofisiale mi Amerika o whikau aki, moha ka kai tonga kua puke I Amerika ke whapure anga mai ki nau tolu. Nē te pehe kai tāpu ko lotonga ni ko kamata ai ngau e whataha ai potu ngau ke ngahi ngau e whatiplometika a aine whio, pia me kau whafofonga whatiplometika I New York, San Francisco mo Hawaii o whikau aki mui kawi ngani. Ko e palani ke whakahoko ai whakataha me kau ang pastoa I ngai whitu ko e ni I a wike ua kotoa pei. Nai te pe kai tāpu ko I ngahi tutune Amerika e kai lava a tongani o whakahoko hanga au e ki ai, kau iei pe ngai whaunga e malawa e tongani o whakahoko aki ai ngahi alelea ko I ni aki ai whakataha mo te wā o whiangi mo Amerika ke malawa o to'o ai hingoa a tongani me he lise ngai whanua I mamani o toe totongi ai malu I wholau. Ko whahai pele lahi o potungai ngahi bisnisi ai pule anga o kwhai e whalele I lahi he kau me mipa poa te lolotonga ai ngahi bisnisi ai pule anga. Nani whamahina koe poate e wha o kwhai ki ai ngāwe. I he whamatalai pele lahi potungai ngahi bisnisi ai pule anga to ke tāna whotwhiti ai nani pehi. O kwi maha pule anga ko e ni ke te whalele I mo whakatola he kau me mipa poa te, magatu unga me he siofe potu ngāwe o I kai ke lele ngai whaitu tuuni e toko tolu pe toko whā ai kau me mipa poa te. Nai magatu unga en I he tuuni ai pule anga mālolo ke toi holoke kau me mipa poa te ke he toko tolu pe toko whā. Kura ki ura tonga whahoko whakalere ki he kautare kita ngahi poa te ai kautapisnisi. Hire mahina e walu ngā oe mai e ina tōna e whiri ke ngai poate pe nei whapapau e kua e ngahi taukei o ku whie mao ke tāna ke atu pe ku whakakata ngā oe ko ia I he weekendi pe mu ke kahau. Ono wā, o whai e ngā oe ko rotonga whahoko e ngā oe kono whapapau o ku whakahoko ano atitai e ngahi whamatalpaanga e ngahi bisnisa puranga ke kakato koto e ki sune. Ko e poa te whakatoa e nima ai pule anga ai o kau ke poa te whitu utaki, poa te whewhanunga aki, poa te whatahataha e wahi, uhi la mo e kasa, poa te ngahi koloa ai pule anga pehi ke poa te ai ke I polo. Kua hoko e ni ai te whie mālia e toko lahe Pasifiki o kawai e tongani, ki he ola o i Filimisi hoi fwai Pasifiki I he wike kua o si. Ke lahi ai e lau lea I he ngalua pe tau te whito ke miti a whasosiale.
Nei kuna foki e he Missy Fisi ai lava Samuels ai kalauni o Miss Pasifiki i he tokonaki, kana i kai wholoa mi he whakahako ia ai ola, pia ka matalewa ai whakaanga ai tokolahi i he mite a whasosiale o ka wai mui kakai Tonga. Popua aha mui whaikiki. Nā e whehu i ai e he tokonlahi ne nau mamata ki he whi auhi moi ui o ola i Miss Pasifiki, pe koe hae ngahi whaunga o whakahoko aki a hono whakamau i e whi auhi, pe a whehu ia pe kiai nei ha whainga maaria ma kehe o ku mau e whakafofonga o e whanua o whakahoko ki ai ai whi auhi. O wanga maheni pe whoki e ngahi whi auhi pe heni, ke iai e tai whi maaria e ni ihi i he ola, mga tu unga pe i he nau pou ki he whakafofonga e nau takta whanua, mo e nau whakaamu ke nei kuna ai ka launi. Ka koe whi auhi e tau ni o kui kai ngata pe i he ohake ai tokanga ki he ola, ka au whehu ia e ni pe o kukei aonga nai a hono whakahoko o e whi auhi whirimisi ai Pasifiki. O ku mahu inga e whi auhi whirimisi ai Pasifiki, o i kai ngata pe i he kalauni o kui kuna e he whinemui hoi hoi fuatu ki mua, ka koe ngahi whainga maarie o Moimoi mai i he kalauni o ku hoko ia koe whainga maarie le leima ai kau whinemui hoi hoi fua koe ni e Pasifiki, ke nau lawa tau kawe ia i ngahi ngawe mahu inga ma ai Pasifiki, hangi ka kawe inga e whediriwaki o ea, ako, mo tala tuku whakaholo i ngahi whanua Pasifiki, koe ngahi mea o kune wesia whakaaho ai Pasifiki. Nei o siai pe whakelongoa a i whisi ki mua ai kamata ai whiauhi Miss Pasifiki, koe hiko e naudi liu ai whinemui ke whakafofonga i ai whanua i he whiauhi. Nei kuna ai whiauhi whirimisi a whisi e toke tā Peggy Ravusiro o mahino ai hoko a toke tā Peggy koe whakafofonga a whisi ki he whiauhi whirimisi ai Pasifiki. Ka ana e hoko e tae whemahino aki i he wahaa o toke tā Peggy mo e komiti whirimisi a whisi, o iku ai ke diliu e whisi e nau whakafofonga mea toke tā Peggy ki he whinemui nei whikaua hake ki ai i he whiauhi whirimisi ai ako ai lava Samuel sia. Nē lahi ai e longoa a i whisi i he ngā unu koini, o iai ni ihi ne nau poupou ki a toke tā Peggy, pe iai ni ihi ne nau poupou ki a Samuels, o pe he ai ni ihi ne poupou ki a diliu koini, koe ngā unueni o kulelei taha ma ai whanua, ke malu i ai tu unga o kuiai ko ia a whisi, kai pehe e ni ihi ne nau whakangai ai li diu koe ni, o hokoeni ke toi lahiangi ano sionwhi e whafafonga fo ou, pe kui kai ke kaulele ia ki a te ia ki he taim no nai tuku ki a te ai ke teu ki he whi auhi. Kai ke henai hoko kotoa aini ke toi whakalahia i e ngāi ka veinga o i tai whia maari e ke whi auhi, tau te whito i he mahino wholoa ko ia ai holomui ai otumotu Solomone me he whi auhi, ma te unga pe i he tai whia maari e ai otumotu Solomone ki he whaunga ngāwe ki e nau ngahi naunga i he whi auhi o i tau wāwhi wanima, o whilawe i moi taha o i kau whakamau. Kai ke heko tuku mai ai e whakamatala me he komiti i whirimisi, ai whakamatala o tau kawe i ai Moimoi pau ai whaunga whakamau, ki ngahi tutu un ngā aue pe kua whualoa tau hono ngawe aki. Pea koe kau whakamau o kwhiri ki nau tonu mata unga i e nau tau kei ngā aue, mo e whakafofonga i oi Pasifiki i whakaluku fua. O knau tau ka vei whoki o ata ki tua ai ngā aue o knau whakahoko, pea koe ola nei whakaha i aho toko nā ki koe ola to tonu pe ia i he awhunga tuku ai whi auhi. Neongo kuhiri whaki ato e kalauni Miss Pasifiki o anoa wao no ki ai lava Samuels o to hiri whaki atoai me ngahi whakaanga lahi, ka koe tau e taha ka hoko, kone whainga maalia ia ki ni ngāwe aonga aki ai lakanga kua whuaki ki a te ia, mo hanga atu ki he whiauhi hoko, na lava ke whakahoko a hanga aue ke whakasisi i ai tai whia maarie ki he whiauhi mo hono whakaanga i. Uni o ngongo whalatu whanua ke hauani, te tau wakailiwa en ke whamumutaha me he mala e o sipoti o ka heli eni, pia mo pia o lie. Malo mo tau ki whilongo ki koe wakai ni ke mala e o sipoti. O kutai maari e whanau tau tahana toko wha i whainga maari ako me ka pulu whaka ao sleria ki Cold Coast Quinsilani i a porokarama kua whaki mei he kautaha pulu whaka ao sleria ko ia ao sleria. E whalawa tahe aho ne Luciane Aloua mo Herman Vaino i whanau whiwhine. Pea ka lopini tō tau mo Pua Luka i whanau tangata aite na tuk whalau ki nau he mahina katu. Ka he whamatala mi he whaiako AFL Tonga malakai mahina ki hongonga re te o mo television Tongana in whamalo i ai. Mātua tai whanau he whalala, kai tukuange mai whanau ni ke nau wholau i he porokarama.
Nei be foke mahina ko whenga maari e ni o tai maari e whanau ko ni ke tau te whito ki he whanau mi he korisi Anastasisi. Aia koe ngi kita mai ke ko sfiri mai ki ai ko ngi kita mai ki Anastasisi lo ape. Ai nei fo o ai hu mai Anastasisi ka hu mai pina to mo tu o fili ngi kita mai ke ni ai ko kita msi ko lopini to tau mi to foa kwa ko Anastasisi pe mo pua luka me ve tongo o ku wako mo ye Anastasisi. Ai ba ko ni tu ko ni ko tapak fa fia ai lava fili mai ko ni ko fuke mau fili mau tol ko fili mai ko ni ko fili mai pe me Australia I he taim le tau ko tui whio mai he timi Pasiki e whanau me proklama AFL a Australia ai te nau vei pāmanga he timi hau a Australia i he sipotini pe mahino ai ho nau hala whanonga ki he kaha o i ako mo aka pulu wha Australia o koe me whiau hia whai i September he tlau ni ak mohangat kai ko anta 17 mau te ke tim tangata mai tim fifine o whai e whiau hi ko e ki Cairns tau bo sine whai beki Cairns ko e tau ni te whai beki Cairns na e whake mau whangita mai ki na alu ki Tasmania pe a koutui ko tāpua ki lahi ai o e kaure ka pe a kenge ngata ai ka ko na na uo whoko wa inga mo ngā au o lele whake mau proklama i wawa na mawat ke pa koe toko taha kune whakalele e proklama i wawa o lele au pita proklama ai a ko mate alona fo star mi Tonga nofo vai malo ko eu ni whakalele e proklama i wawa o pe a kutola he pita whangita mai ki ko na o sikau hake ki ai i he proklama ko ni a mautolu whakadawanga be wawa ka gueha nihi o mo whanau mo hake ki ai sio ka mate alona e ke whatupulake nau tare niti pe a koutui ko e mea mahu ingai Ka ke nei whahai pe o visa whanaraka mo i whaia ko e whela tonga ko whakatuu ai waa i he lolo halai walu mo i tua merie ki ako ko mai hatimi ke whalau i September ki Cairns Australia i he whiauhi e whanau tau tāwhitu. O ku hanga mai ka pasa e mara tau tutu ko e losio Englandi pe ki he leon e wharataha ko e Britania pe mo Ailani mako vunipola ki whainga maari e tokon whaia ko i karetahi pe mo hono tehi nā mpiri vunipola whainga maari e moia ke wainga i he ipo mamani e tau fo ou. Ko whatalano ai e tongani ki hongo tau te hinani he whainga maari e ke na kau mai ki he ipo mamani ko e whao ki Australia he tau fo ou pe hao ko li liu ki he lao ko e World Rugby ko whainga maari e ia ki a Billy ke whaari ari ai mai i karetahi. Rotonga ngā ue whau pe wainga mako he kalapu ko e Sarasani e whako e kalapu peni ku ia e tangatani pe a kakato ia he no whatongia ko ia i he tauni. Kai wharatau ki he ngongo tuku mai pe me he Rugby Pass nane pehe ai ko whangamaari e ke tokoni ki he whaiako ai i karetahi mo pou ke te wake i po mamani. Nane pehe whoke ai ku hoko e whangaloku ko ia lao ai World Rugby ko whangamaari e ki hono tehi nā ke wainga neongo u ke whaamu pea mako ia ke wainga moia ka kuhia ko whangamaari e o kune fie mau ke kawai he temi whaiako ko ia i karetahi ko ne whaamu ia ke tuku hona taimi i he tau fo o Tonga. Nane pehe whoke ai o kumahau inga aini o ia whoko e tātu whakaholo ko ia e whanua ko i konga o iongo tangatani ko na tangata ai ki whoke a whia wunpora ka ko i kare tahi tutoku. Pea nguna fia pe ke tokoni i a whaingamari e lava he hala whanonga ko ia Tonga ki he ipo mamani o i wanoa ua whitu. Ko hoko ili liu ki he tōtōni ngā aue a ka pururiki ke awai matapā ki a Aren whanua Blake ke waenga he whia State of Origin mai Blues a New South Wales Taimle tau pe whaingamari e pe a moe toa koe hako ki Helen Ponga ki he Maroons i whiau he State of Origin. Ko sipoti pe ia. Ko pia oli e me whamimita mi he mala e o sipoti te tawa kaile waheni ki he tuunga o ea tuko me me senta whamatala ea tonga e whamutu pe mo pe te lo taulaki. Tai le moto ke whahoko te tau whamatala ea ko ia ki he e whiawhini. E kei hoko tai be tau whaiwhanonga mo e mamata ke whawhunga la a vela la a kau mamu ma whana ko ia o e ea. E kai ngā tai whaitoka ngā atu ke potahi ko ia o Terikitonga mo Terikitonga lau tupe me alotama ki uha o kunga unu mai ki ai. Wakai ka ki misa te lai. Tēnei lahi peke alo maria tau whaiwhanonga mai ko toa peo tonga ka alotama ki uha ina tau lawe ko i ki ai i he ngahi aha koina tau toksi toa mai. Ngā unu ia ki he whakatonga ko i o tonga. Pea toi whoke hake pe ia ki he poon ki potahi ko ia o Terikitonga mo Terikitonga lau. Moha uha kai pehe mo mana mo malohi ko ia a e Havili.
Pea ko iau kei hoko tai pe whatokanga hako mo whare I tokanga ki ngahi wakaiki ke potahi pe ko iau tere ki tonga. Pea mo tere ki toke lau. Ahani ma koe ni ka hoko mai kei nofo pe alo mahari ka he o tonga. Ka whafufua ke holo atu hono mālohi ka ngā unuha ke alo tāmaki uha koe mei he whakatonga koe o tonga. Kai pe he ki he whakatoke lau. Te nau whakatahataha mai ki ho tau area ki he whakaosinga koe ia o iu. Ke kapate ke mea mai pe wangi haviri me he tonga hake. Te nea mai ha ea o ku moko ai. Tau te whito ki Tongatapu mo eua. Kai ke he ka koe whaasinga ia wiki koe ni. Te tau whaiwhanunga tō moha awawhia moha uha tū mo tō kotoa peo tonga. A koe whiawhini alo marie ki he kotoa peo tonga mamata ki he fofonga ko ia o ngai whetu ui he pouri. Ko hawiri kua ngiki mo whianga ki kotoa peo tonga. Tuku ke he pe potahi ke a tere ki tonga pea mo tere ki toke lau ka mata ngā unu me alo tā maki koe ni. Pea to hike mo mālohi hawiri wau ke maire tahi e wani ma ke tō noa ke hoa e hangahi taimi. Ko e fua mawhana aina, I he mauralo tahu au pe ki he tigiri se se wanima, ki he uano ke mawhana pe ia I he taim pouri. A koe au ke taim pongpongi te ke ongo I koe au ki moko angi neongo e ne. To uha atu koe, lahi at koe mata I whika I he mauralo taha. Pea kuna tōla pe ia, he tau whaifononga atu ko e nitu pe ia me he angi ki kau mamo toke lau ko ia ai haviri. Ka koa pongpongi te tau whaifononga toi pehena tula tatau. Mamata ki he fofonga la pongpongi vela au pito ka e pe he ki haviri o wangi ki mo whiangi aki. Kei mālohi pe haviri I he potutahi koe au tere ki tonga mo teito ke lau au ke maretahi wanima ke hoa I a ngai taimi. Haki he koko ulaweka nei vela au pito ea I he taimi. Aho au peke tigiri se sasi e tolu ua ki he e ria ko Tongatapu kai pe he ki hapai. Peto tolu taha rewa ai toe ngā. Koe toenga koe ki he whiawhaka pongpongi, ke hoko tai pe alo maarie. A koe whatonga I me peu ka mata ke ngā unu me au tā maki uha koe ki he potahi koe a tere ki tonga pe mo. Tere ki toke lau, moha mana kai pe he mo ke hoko tai pe mālohi koe ia o e haviri o wau ki he hako. Koe fua mawhana aina I he malolo taha, te tau pe ia, na tula ta tau pe ia mo e pōni. Koe taimi koe ia tahi, tau maarie tahi I he whiawhini. Toe uanima koe ia ki he walu, maa toka ia. A hengi pukalaine tua pōko pōni I he ua. Hopoela a I he toe ua walu koe ke whitu pongpongi a pongpongi pia tok tō ia I he toe taha walu koe ia ki he walu. E whiawhia pongpongi. A hanima koe nga hoko mai ki Nuku'alofa, tua pule lulumu e whalaite aho vela au pito ini. Ala a pia koe fua mawhanai au ke tigri se se tolua. Ka koe tōna ki o au ke moni te. E au whia mwai uha tū mo tō ai. Pia tui ki moko anga ia whahoa ke tua pule luka ma ai whalaite. Ko tau ngata anga pe ia ki he whiawhini ka e whamalo I he tau kau ka mupouria. Ko pete lo tau laki a mai whamimita hai whamatala ea, toko mai ki he whiawhini, ka ki mua patau mawai tau tui whakai peheni ki he ngahi ulu I o ngō. I kai leko te wa immigration I a Tongani ai ka kai tonga o nau ova I Amerika, be koe ni ihi o whawhok whapure anga mai ki nau tol ki Tongani. Lahi ngahi lau lea me he kakai o Pasifiki he mitia whasosiale, koe tai whia maali ki he ola o I whiaohi Filimisi o Pasifiki. Pea kei whakakato mo whalele I ngahi poate e whae ngahi businessi ai pule anga. Pea mo I kakate pe mo uni o ngongo ki he howani mo I ai whakaamuna ea o tonu atu ki he loto whale ai tonga hono kotoa. Whamalo te tau kei whiao mai, ko snorita tu I vai ka Moimoi. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga news for tonight. Making headlines, government focused on communication with the United States for resolving visa issues. Ministry of Public Enterprises reviews 4 out of 5 boards overseeing public enterprises, and the Miss Pacific Islands pageant draws criticism following last week's pageant. We'll have these stories, sports and the weather update later on in this bulletin. Now for the news in detail, I'm Popua Aho. His Majesty's Diplomatic Services has confirmed they do not have records of how many Tongan nationals have overstayed visas in the United States, been deported or detained by U.S. authorities as the U.S. enforces sweeping new measures affecting Tongan travellers.
In a press conference on Friday, the director of the Immigration Department, Tongatapu, explained that the ministry does not track the number of overstayers or the various types of visas that are used by Tongan travelers, as this is information that is submitted to the U.S. immigration by individual travelers and not to or through Tongan authorities. Kaitapu also confirmed that the department does not receive deportation or detention statistics from U.S. authorities. She says Tonga immigration is not directly informed if a Tongan national is deported for overstaying a visa, and the department also has no data or whether Tongans have been detained by U.S. immigration and customs enforcement. And with us immigration, we do not directly involved in, receive the statistic if you're deported back from the U.S. because you overstay your visa at this current restrictions. However, the ministry with the U.S. Embassy have already commenced their work. They had a meeting this week. I think the very first step that we need to move on to is messaging, and messaging to our diaspora in America with regards to overstay and the visa process at the moment. So the meeting, we also have a Zoom meeting with our representation in New York, San Francisco, and Honolulu this week, together with the U.S. Embassy here in Nuku'alofa. So that's the first step for us. And then we will continue to have a fortnightly meeting with the U.S. Embassy going forward. What is the next step, that we need to look at? But first and foremost is messaging, because we need to increase the public awareness to our diaspora in America, in Hawaii, and also here in Tonga. From our knowledge, the visa application to the U.S. now, you have to pay some sort of a bond or something. So those are the requirements of the U.S. We can't do anything about it. What we can do is that to continue working with them. How are we going to remove our Tonga's name from that list? The comment comes as the United States imposes tighter visa rules affecting Tonga. With no official deportation figures available, the government says its immediate focus is communication. Kaitapu says His Majesty's diplomatic service is coordinating with Tongan representatives in New York, San Francisco, and Honolulu, as well as the U.S. Embassy in Nuku'alofa. Reporting for Radio and Television Tongan News, Amritea Taukampo. The CEO of the Ministry of Public Enterprises has announced that the government is reviewing the current board members of public enterprises. He clarified that the review involves 4 out of 5 boards that oversee the public enterprises. At a press conference on Friday, the CEO, Dr. Fotu Fisi'iahi, said this move is to align the public enterprises boards with the current government's directions, looking to increase the number of board members, which was reduced by the previous government. This is based on the ministry's assessment that decision-making has not been effective when boards consist of only 3 or 4 members. And the result of last week's Miss Pacific Islands pageant has attracted criticism of the pageant judges, committee and the pageant as a whole, with many taking to social media to express their dissatisfaction. Miss Fiji Ailava Samuels won the Miss Pacific Islands crown on Saturday. However, shortly after the results were announced, criticism began to surface online. In a press conference on Friday, the director of the Immigration Department, Kaitapu, explained that the ministry does not track the number of overstayers or the various types of visas that are used by Tongan travelers, as this is information that is submitted to the U.S. immigration by individual travelers and not to or through Tongan authorities. Kaitapu also confirmed that the department does not receive deportation or detention statistics from U.S. authorities. She says Tonga immigration is not directly informed if a Tongan national is deported for overstaying a visa, and the department also has no data or whether Tongans have been detained by U.S. immigration and customs enforcement. And
with us immigration, we do not directly involved in, receive the statistic if you're deported back from the US because you overstay your visa at this current restrictions. However, the ministry with the US Embassy have already commenced their work. They had a meeting this week. I think the very first step that we need to move on to is messaging. And messaging to our diaspora in America with regards to overstay and the visa process at the moment. So the meeting, we also have a Zoom meeting with our representation in New York, San Francisco, and Honolulu this week, together with the U.S. Embassy here in Nuku'alofa. So that's the first step for us. And then we will continue to have a fortnightly meeting with the U.S. Embassy going forward. What is the next step, that we need to look at? But first and foremost is messaging, because we need to increase the public awareness to our diaspora in America, in Hawaii, and also here in Tonga. From our knowledge, the visa application to the US now, you have to pay some sort of a bond or something. So those are the requirements of the US. We can't do anything about it. What we can do is that to continue working with them, how are we going to remove our Tonga's name from that list? The comment comes as the United States imposes tighter visa rules affecting Tonga. With no official deportation figures available, the government says its immediate focus is communication. Tongatapu says His Majesty's diplomatic service is coordinating with Tongan representatives in New York, San Francisco and Honolulu, as well as the U.S. Embassy in Nuku'alofa. Reporting for Radio and Television Tongan News, Amritea Taukapo. And that was a local scene. Now to sports with Pierre Ollier. Welcome back in sport. 4 students have been selected for the Pacific team under the AFL Australia and AFL Tonga partnership, following their participation in last year's development event. 2 girls, Luciane Aloa and Herman Vaino, leaves today, while Lobini Totau and Pua Luka will travel to the Gold Coast next month. AFL Tonga head coach and development officer Malakai Mahina told Radio and the recent Tonga Sports News that the players will join the Pacific squad for matches against teams in Australia. Mahina says the 2 boys are the only players selected from Anastasis College, marking a significant milestone for AFL Tonga. He says the 4 students only began playing the sport last year and now leading to Brisbane, with hopes of being identified by AFL clubs in Australia. Mahina thanked their parents for supporting their children's participation. Meanwhile, AFL Tonga has announced the establishment of a new branch in Vava'u, aimed at recruiting more players ahead of upcoming competitions, including the Under-17 tournament in September. The former England and British and Irish Lions prop Mako Vunipola says he's targeting a coaching role with Tonga for the 2027 Rugby World Cup in Australia. Tongan rugby officials have reportedly approached Mako and his younger brother Billy Vunipola about the potential involvement ahead of the tournament. Under World Rugby's eligibility rules, players may switch national teams after a 3-year stand-down period, leaving open the possibility of Billy representing Ikaritahi. Mako, who plays for Saracens, has confirmed the 2024-25 season will be his final year in professional rugby. Speaking to Rugby Pass, he says he plans to move fully into a coaching and will welcome the opportunity to support Tonga's national program. The 33-year-old says the physical demands of eligible rugby make playing through to 2027 unlikely. He adds that contributing as a coach will be very special, highlighting his pride in his Tongan heritage. Tonga is continuing to explore ways to strengthen both
its squad and coaching structure ahead of 2027. And that's sports news. That was your sports news with Bia Olia. Now taking a look at the latest weather update from the Formal Weather Forecasting Centre, presented by Petelo Taulaki. Evening once again from Tonga Meteorological and Coastal Radio Services. Welcome to your latest weather update. So it's going to be widespread of very strong sunshine, brighter skies, brighter stars at night time across the area of responsibility, and continuously of feeling the heat that we are currently faced, including hot temperatures, high relative humidity, moist and warm air conditions. Nonetheless, we still expect blustery conditions towards the southern waters of Tonga, particularly over Tonga and Tongatapu coastal waters. As you can see here, we will experience a widespread of clear spells, blue skies, very strong sunshine in the past few hours. And these thick clouds here retrieving to the south, which were across the southern waters of Tonga, expected to return by later tonight. Not just rain either, there will be some mix of risk of thunderstorms and even blustery winds. And therefore, we still enforce this morning, remain this morning, strong wind warning and a small craft advisory for Tonga and Tongatapu coastal waters. Viewing from space for the next upcoming 5 days, there is a high pressure here over the area of responsibility, expected to die, and these spells of showers and drizzles meandering into the area of responsibilities and so forth for these spells of disruptions towards to the north, which is tended to move in. The South Pacific Convergence Zone is returning. So deeper into this weekend, we will be experiencing some drizzles, some showers across the mast of maturity. This evening, it's going to be widespread of clear spells, brighter stars at night time, and the winds will be light for most of the area. And you can see here towards to the south, blustery winds there. Winds are still rise up to 25 to 30 knots at times. Our overnight temperatures will be around these significant figures, 25 and 26, but later in the morning, you can see that there will be some dew point there. This means the grass will be wet in terms of dew. And for tomorrow, it's going to be widespread of clear spells once again with very strong sunshine. In fact, a continuously blustery winds towards to the south end once again. Tonga and Tongatapu winds will still rise up to strong at times. And our highest temperatures for tomorrow, like I said, very hot day. The temperatures will be reaching 32, particularly to the south end. Further to the north, they will be experiencing 31. And for the rest of the evening, it's going to be widespread of clear spells. Once again, you can see a moving in of these disruptions, some blustery conditions in terms of thunderstorms and even winds once again continuously of strong. And our overnight temperatures will be similar to what we are going to have for tonight, still around 25 to 26, still uncomfortable for sleeping. Our tides predictions will be, high tide will be 25 to 8 by tonight. Low tide will be around 2 a.m. later tomorrow early. Our sunrise will be 28 to 7 by tomorrow morning, and the moonset will be 7:42 later tomorrow evening. And last, our 5 days outlook for Nuku'alofa, in particular Thursday and Friday, will be very strong sunshine, blue skies. And further into the weekend, until Monday next week, you can see that there will be some cloudy with some drizzle up to showers. And you can see once again the temperatures, like I said, it's going to be hot, so it will be reaching 32 on Thursday and Friday, and it will be cooler on weekend compared to Thursday and Friday. So that's all from us for this evening. Wherever you're watching from, take care. I'll see you soon. Thank you to Petelo and the rest of the team at the Tonga Met Service for that latest weather update. That wraps up this hour's news package, but before we part, here's a final look at tonight's top stories. Government is focused on communication with the United States for resolving visa issues. The Ministry of Public Enterprises reviews 4 out of 5 boards overseeing public enterprises, and the Miss Pacific Islands pageant draws criticism following last week's pageant.
And that was the latest news with Radio and Television Tonga News for tonight. For more on these stories, you can visit our website at www.tbc.to. Thank you for joining us and have a good evening.